Nova turistička ponuda na Kvarneru. Od danas su Trst i Rijeka povezani svakodnevnim vlakom. Za jednu vožnju treba izdvojiti 8 eura i oko 2 sata vremena. I dok će Talijani i Slovenci na izlete u Rijeku, Riječanima vozni red i ne ide baš na ruku. Ipak broj gostiju u gradu mogao bi porasti. Točno u 7 sati i 50 minuta krenuo je prvi vlak iz Trsta za Rijeku. Vlak je elektromotorni i ima 235 sjedala, posebno prilagođena mjesta za bicikle, dječja kolica, prilagođen je i osobama s invaliditetom. Svim putnicima na raspolaganju je i besplatan Wi-Fi. Vado fin qui a Rijeka, poi vediamo dove andiamo. Se non piogge andiamo con i bici. Noi andiamo in bici, però quando il tempo fa male, cosa fare? È meglio andare in treno, no? Nakon 2 sata puta uz pjesmu i ples, od Trsta, odnosno 7 km udaljene Opičine, preko Divače, Pivke i Ilirske Bistrice, u Rijeku stižemo s kašnjenjem od 2 minute. It's a great connection to have. Trains in this area have in the past been pretty limited, and it's great to be able to cross this border with a bit more ease. Sono molto felice che finalmente ci sia un treno di collegamento e non vedevamo l'ora. Pa se prilika za izlet, a ljeti i kupanje ne odbija. Non sono mai andato in centro a Fiume, anche se siamo stati molte volte in Croazia ed ero molto curioso di andarci in treno con questa occasione. Baš na to ova linija i cilja. Bolje povezati i gostima ponuditi još neotkrivena blaga triju zemalja. Općina je malo iznad, ali ima bus povezava na općine. Znači, mi vjerujemo da će gravitirati i Trst na taj vlak. Vjerujemo da ima puno interesantnih mjesta, turističnih mjesta uz tu prugu. Na čijoj modernizaciji Hrvatska i radi, jer zelena putovanja su budućnost, pogotovo kada je o turizmu i sezoni riječ. Dolaze nam ponovno vlakovi iz Budimpešte, Bratislave i Praga, to su relacije prema Splitu. Ove godine ova relacija znači iz Trsta prema Rijeci, znači samostalno ne možemo sami kao HŽ Putnički prijevoz i Hrvatske željeznice, nego jednostavno u suradnji sa drugim željeznicama. Pa i ovu liniju sufinancira Europska unija. Riječ je o pilot projektu. Cijena povratne karte je 16 eura. Riječanima vlak baš i ne ide na ruku, jer za sada prema Italiji kreće tek u 18 sati i 25 minuta. Mene ovo iskreno raduje i volim Trst, tako da ja ću ići sigurno. Jeste li razmišljali možda otići vi na jedan put? Nisam razmišljao o tome, ali razmislit ću. Vremena ima do 30. rujna, baš svaki dan.